Hamenyekanye amafaranga Tshisekedi perezida wa Kongo yahaye Ndayishimiye Evariste perezida w'u Burundi kugira ngo yohereze abasirikare be muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Wowe utarakora subscribe igihe ni iki ngiki kugira ngo uyikore ujyana natwe mu makuru yacu ya buri munsi. Amakuru twakiriye aravuga ko ibihugu byombi byagiranye amasezerano y'ibanga ajyanye n'ubufatanye bikorwa bya gisirikare. N'amasezerano yaragamije gushyira ingabo z'u Burundi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru kugira ngo zifashe leta ya Kongo guhashya umutwe w'inyeshyamba za M23. Tshisekedi yemeye gutanga inkunga igizwe n'amafaranga, ibikoresho by'intambara kugira ngo ingabo z'u Burundi zikomeze urugamba zinezerewe. Kuva ingabo z'u Burundi zagera mu burasirazuba bw'iki gihugu habaye impinduka zikomeye ku rugamba. Kimwe cyo zari zifite intego yo kumaraho umutwe wa M23 murabyibuka, ariko kandi M23 yakomeje kuzirisha imbaraga bigaragara, binatumiza ingabo z'u Burundi zitakazwa icyizere bikomeye. Ntihaciye kabiri rero ingabo z'u Burundi zarahashiriye, ndetse mu cyumweru gishize bashyinguye ingabo zigera kuri 130. Binyuze mu masezerano rero perezida Tshisekedi yahaye Ndayishimiye Evariste miliyoni zigera kuri 5 z'amadolari y'Amerika nk'ishimwe ry'uko yemeye ubufatanye bwo kohereza ingabo mu burasirazuba bw'iki gihugu. Perezida Tshisekedi yagombaga guha buri musirikare w'u Burundi amafaranga barirwa mu 5,000 by'idolari, ariko kandi byaje kumenyekana ko amafaranga atigeze agerwa kuba yaragenewe, ahubwo yose yashiriye mu mifuka y'abayobozi b'u Burundi. Abasirikare baherutse gufatwa na M23 b'Abarundi batangarije ikinyamakuru Letters ko buri musirikare w'umurundi yahawe amadolari 100 yonyine, inoti y'idolari, mu mwanya wo guhabwa 5,000 nk'uko byari byagenwe na perezida wa Kongo. Komezwa natwe mu makuru yacu akurikira. Wowe utarakora subscribe ndakwibutsa kuyikora ukanza aho hasi kugira ngo ujye ubana natwe mu makuru yacu ya buri munsi. Amakuru yacu nakagaruka.